Abusua still na Bulgaria egusu ejina reve Owusu Bempah ko ho den ante se nya asem ketua ni nanom bo kobo ni din ewe bra na otutu bi de ama Fiaswas nega kwakwo nan ene Dr. Bawumia na ate se o che se Bulgaria ansem obetina social media so na o ka se ono ene command nkomhye no ntronom enom na Bulgaria se wonya bo ni din ko ade na ne ntokwa no afi no mebe kopa because from now copy match there na say wa finish Reve Owusu Bempah ono wa twambre e de ama Reve Owusu Bempah na wa ba bonten aba be de Reve Owusu Bempah in 31st anadwu ya also oye bema opombo Dr. Bawumia din what I say ombo ni din na onfanhye nkom na seven period sa onkan kwase asem bi ene de buga mu de besi no ebenye se busua meso so be me subscriber to no me abon I want like video no so na bibia enye kama pa Bulgaria na obehwe de we osi intro punchlines no left and right na otum say we mini Reve Owusu Bempah because also no chene be bi odwe ne ho na onim de ekoye ya Reve Owusu Bempah ko boni di na wonya boni di nko ade na so all right bia say ono so eba bonte bebo ni din no ka de onim e de fa Reve Owusu Bempah abusua punchlines Bulgaria ababeto e de ma Reve Owusu Bempah ni na no efa Dr. Bawumia ho any excuses ope e de di Bawumia tem e na che Bulgaria aba bonte aba be exposing na abusua yenko na yenti Bulgaria punchlines obeto e de ma of penny na what there no enanwume ya 31st yi na ye hwe nim nkomhye kra Reve Owusu Bempah e de baba bonte so obebo Bawumia din ana se de na Bulgaria ba be de ni enu nti wontimi mbo Dr. Bawumia din dia na de yehu de we a nyoma ABC de akọ but yenti Bulgaria punchlines obeto ye e de ma Reve Owusu Bempah. Right, hi Bulgaria TV no kure any nyansa channel inside GH and I'm also from the video now. Yeah. We did grow on Titan so me that's I see you, bro. Mr. Medasi. Ghana hano. That's pa, bro. And a Ghana hano be up for down for go. But we am for down for go. But me go sit me anti me ma obia sofo obia for politician. Bia ni nyefem. Unim make up Bawumia dey opa. Ma sofo bi nyese odidi president Mahama atem. I'll come after that sofo. And sofo stay will in the olden days no time na Bible Bible verse asofo no more advice ahemfo and you don't say David ya boni a ye benya Nathan obekwakoka David anim say David ya oye de wa anyi anya de omina Solomon no mina no more asofo Saul Samuel asofo no more guide the politicians okay mo ye the right thing but asofo ni inform say nsi omobu say me na mema we di president na me na mema we nya president and I mean I may say me di we atem wo dia wo pa Owusu Bempah no so say oye bema na hwe o ma bae mi na o koti kase ejina so a oni Bawumia atem no hwe ne ebesi o Ghana woni dam na ni hari kwase mpeni wo dia oye bema onye sa de na ko behu now ma me nchekere mo ni ama bi mu Owusu Bempah ensem a o ka o say Fiaswas nega nti na obedi Bawumia atem o boa Owusu Bempah tie Bawumia no it got nothing to do with Fiaswas nega me na me be kan ko na kire Owusu Bempah tie Bawumia no niam miensa started in 2015 ubeka 2015 and Owusu Bempah ekojina na sorry na January me mo date no me kasa me date pa January 25th and na me say girl be a friend no Angela Boating I be trust stupid comment be inside me but Angela Boating who come na me more attention obi ani fa kwase akọ udina emede me on say na me ex girl be a friend Angela okay Angela be who feel and Angela for so mo friend me who about the Angela na on your friend Angela be a I guess I will say na me demo no na bo trengo na me fa Angela Boating comment now be throw inside years America 25th January and Owusu Bempah abeka say say anhwe ya MPP abedi akire bi nti Akufo no anra onye president make some commission wa she commission Akufo no be president but see anhwe ya ama Owusu Bempah kan ya ka say Bawumia ni akomapa and fan ekosi but Owusu Bempah no ni pa bi a oyo opportunity oye kokonte pewia say amachi de ne kan kokonte pewia e ma pe ya de Owusu Bempah no say sika calling sema e woni oka ana sika eni ni nsem na sika ne mabiem so a e woni oka and so ye different problem oni Bawumia wo ina any MPP
wo nyina say MPP for one man and sin sorry guy asem wo no kan last year sorry say kufu ado share the ball say MPP ba power o one man and sin sorry guy o ma mo no Owusu Bempah problem wo nyina MPP I'm disappointed. Bawumia utai ni etosu mi ruba kaya 2019 Owusu Bempah ko share nkom say national chief imam bewu ema nipa bi ko attack no e woni ma me chewa de Muslims ye nipa bi a they don't joke with their leaders. No crap. Enti wo ka Prophet Muhammad o ma bebu na wo kran Kenya bi a odi omanima and I think say many omo ya adwen me have been a Muslim before many omo ya adwen because sa na say nipa bi a wo you protect your leader senka Christopher sa na ye ma Yesu Kristo ye kuma Yesu Kristo a enka obi ntimi mfa Yesu animu me FM na ebinum di Yesu akata omani ase no mu di nkwasi asemi se Muslims dey o ka omo leader no one can hear on Baba Boo. Who Owusu Bempah say? Enti nyame na o yi kire ne say national chief imam bewu na o kan na kofo bi ko attack na after 6 years national chief imam enwuye no. Sa nyame ne say onyi national chief imam hun konhye bi ankire ne bi ma na. Ada na fio omo fi on say fio on ka sem kura mo national chief imam bi da. Ka sem e be si no. Ada na fio on mo national chief imam. Azza from phone konhye atron konhye. Asem. Enti sa asem na esi here no ama Owusu Bempah o hatred for Muslims okay hatred for Muslims enti Owusu Bempah the problem all the time Bawumia nyina say Bawumia is Muslim na Owusu Bempah problem wow say okay Bawumia is Muslim and on just say Muslim ni me president Owusu Bempah Ghana enya odia Ghana enya odia Ghana enya odia enya una Ghana enya odia Ghana una wo say una we president ma Ghana enti tama na Kwame Nkrumah ebeji independent ama na enwo na uni afia pokua na odi 15 years ba obi ko repu no ma na wo onu na no yi president magana na ha sa tama na Kwame Nkrumah ebe pre independent ama Ghana no eno uni afia pokua na odi 15 years obi ko repu no Asante Dwabe ema ne de wo onu sa tama onu na no wo yi president magana na na e wai info ko wo de wo ba o and sema wo beti wo waso no we ya information no ye nim Owusu Bempah wo minim jonso a wo jonso okete so na afika ni na sanse mi na ku sem na person sem ba out wo de ebe ba out wo de pa 31st ni ka bibi boni bi fa Bawumia wo na ka wo beti sound wo waso atija wo beti sound me won't me fa court ehuna me because what ko bomi din what bomi din they have every right Owusu Bempah me no be quite to match yeah starting in December match me no be for sa me Zobia o that time atoso Zobia me church Efia Schwarzenegger Owusu Bempah yusu Efia Schwarzenegger as a cover keke no de didi Bawumia tem ne Bawumia na Owusu Bempah aye na adwin so obedi na tem enye Efia Schwarzenegger Owusu Bempah o time e de ma Bawumia in any case Efia Schwarzenegger o Bawumia spokesperson David Efia Schwarzenegger o Bawumia campaign manager David Efia Schwarzenegger o Bawumia campaign coordinator David Efia Schwarzenegger o MPP director of communication Efia Schwarzenegger who first no nya wadamfo first na Efia Schwarzenegger no nya wadamfo enya na wo ka obi ni mu nsem poto e kire Efia Schwarzenegger e ma ni obi ni me problem Owusu Bempah we Efia na 2016 enya na wo ka obi ni Daniel Obinim so Penny Daniel Obinim bishop na so ro tema community 9 enya na wo ka ne nsem e kire Efia Schwarzenegger poto e ma Efia eni obi ni benya problem e fa wo ma so fu a wudi kokonsa so minim se kokonsa de ma na sofo a wo ye bema wudi kokonsa wudi wa wo yonko sofo won kokonsa wo ya be ka nsem hunu se na wo be didi obi atem na kanya asem anko obi a wo be vice president obi a wo be the second the occupy the second highest office of the land I acting president na sofo popochwa bia na sorry odoko obuzi ajonje no ti o se obi didi na tem because of Efia Schwarzenegger na Ghana obi a edi because Ghana a politics na identity na kese ka politicians na condemn Owusu Bempah so penny mu a utimi kase nkofo ni di atem nkofo mpru nkofo wi na wo za ya Owusu Bempah wo yo bia wo se me ni ugina na ma show mu ye ko bantam weza me bu mo wane ne wo ni ugina wo sei na ma show mu sei me bu mo wane ne wo na wo ye be ma ti obi ogara abotre Bulgaria who are you nipa jimi fo bi na wanya omo eno mu di wachi na kanya se nka be makura woni oba etimi nya ntokwa
bema bia oni oba kuntoko bia pipe eye dede wa bontin bia sa bema no we Kotobonku we kwasiampani e mema ne manko wo ye bema oni obema nko tell di nkofo atem ti mi ka chen ngege se ne ho bon wani wu se wo sofo mu a wo to oba ho sofo mu wo sofo a wo na wo se wo ye nyame sofo Elijah sa no Elisha sa no Obed sa no amusofo mo prophet ne bi Moses Samuel sa no ye ti mi tira bedwam to oba ho ka che oba se anode abetre to oba ho ka che oba se ngege na nu bon sento ne ho kan say mu public so penny mu and you are not ashamed we are ka say nyame na yi bibia kire o say kwhyen kom nso nyame kuro ya ukoware obi yire aka ye be charge obi game 2018 aware ni 2 weeks be nyame na hu nyanse ahia kire say oba na ukofa na obi yire wa America ba na yo head shape say nyame no omo a wo ma wo ntimi match aso osu MP ma enwi ewo obi anim wo hatred Owusu Bempah time o time Bawumia ni na no say Bawumia is Muslim and Bawumia na adwin so be president no Owusu Bempah obi a we extremist or religious extremist or special hatred for Muslims or special hatred or time ekese de man kramusum no but obi a Muslim a onya boa o nipa sa na obi a we Christian wo ye nipa because obi ani wiase a oditerm religion a obekom se wo na wa wo fo ye nkramufo a there's possibility say ubeko kremu na high sa na yawo na wawofo ya Christopher a the possibility say ube Christo ni na high no Christopher na mun kai Bible no muntie munse mo ye Israel fo no Christopher muntie mi o mo na mo ka say munyame no e Israel nyame King Cyrus no nye Christian no nye Jew mun ko kai the book of Nehemiah mun ko kai sa book o kai twi na o say Ahasuerus brofo ne say King Cyrus no nye yo no onye Christo ni o no onye Jew ni but he rebuilt he commanded and he instructed Nehemiah to rebuild the Jerusalem temple. Some of you don't read nti asembia na muka King Cyrus a onye Jew ni o na only Jew nyame a Jew fo nyame ni hwiye he rebuilt the Jerusalem walls time na Jerusalem walls na breaking up he rebuilt even what you are now be a kremoni and a fine because in root or by a friend root di ba ko em tepa root unya girl be not the root I have mo find my wife di ba ko em tepa onu no e Moab ni o no e Moab no e for no mon sala e na dia e di unya e di na o mi e chinti ene ye boy Yesu ni nananom a Yesu ye boy Yesu nananom dia ye boy root count say root a oni Boaz e Obed when you read Matthew chapter 1 and Luke chapter 3 and you are reading the genealogy of Jesus Christ, you can never escape the name Ruth or the lady called Ruth who was a Moabite. And Timun Suya the old man Suya na Christopher ni kremofoni na munya Abraham asifo. Anya na munya mukase muna nani Abraham ebi fi Ishmael na ebi so mu fi Isaac na fine kuti. Your time but your hatred for Bawumia will never change anything. Your hatred for Bawumia will never change his destiny. Any ni Yakupon apishama no se otumfo Yakupon na mu nyina mu kaso wo se ono no board destiny na se ono na ahihye se Bawumia be di president anya me kwasi di odu na me stop no idiot can even happen say that Bawumia be di president who Owusu Bempah you might even not be alive. Listen to me. It can even happen say that Bawumia be di president Owusu Bempah you might even not be alive. Oh, okay. Enti sa wo nsem hunu ane nsem funu 31st imini ya obeka na Kennedy be wini ane MPP fo ko tusu Bawumia omo fa Bawumia mra 10 times obelusu sa na okoka 31st wo de opa munka muntie mo beka samanka okweka na MPP fo mewu se mo ko sa akwan ne so na mo de mo pa mo sam fa Bawumia ne mra biem oba be sa na oba beka but unye nyame Owusu Bempah uye nyame a enka nsuo nka ebeto odoko buzi ajonse hokwa ebi to wasi akwa ba unye nyame Yakobo on hwe obi se nipa ne sie ni Yakobo akomam no hwe Israel fo bebre na ne enso Yakobo epe obi adi wiase na hye ne nsa no okofa obi a oye diboeni Nebukadnezar na Yakobo di wiase ne ma no King Cyrus ono onye Jew ni o enso ono no build the walls of Jerusalem
enti sao time na wo ma enkramufo na me ten na fine ko sin na obi ekramoni no obi ani o determine religion obi no eno change hwe your hatred for Bawumia can never change his destiny. You better shut up. Owusu Bempah, your hatred for Bawumia will never change his destiny. You better shut up. Ti me kan ko na kyerem Owusu Bempah problem on Bawumia won started in 2015 bro ka say abedi akire bi ntia hwe kufu ado onye president eto aso 2019 bro ko twa ko shen control efa national chief imam wa Muslim fo bi anyo mo de o ko attack na asori no eno ho tan ena o ma Bawumia enso woni say o tan Bawumia nyina ne bottle de ono no o Bempah e go diga o tan Bawumia o ba ne bottle de odo no last year 200 million Bawumia ne akua free no MPP candidate e kuma no fa ye chinchim ne nsa agi ni seat my rabna obi no omno mu diska no ko ende ogie ohunyansa gi saska no 200 million ende ohunyansa gi fa Bawumia sika koma no sa sika na de bia odi e bia ebedane nnome ama wo ne kwame amo ene wa sorry for you ade bia odi saska ne e bia ebedane nnome ama obi a o ma sika 200 million utimi ka sa wo ba betiti na tem ade bia odi saska ne e bia ebedane nnome ennome ama wo ne wasefo wo ne wasefo ene wa sorry for ni na anode masa enya betwa me huna kokon Owusu Bempah wo ye pani wo di 56 years na ko bi betro me comment section share say wo kura wo mfie no kura anya sa 16th August 1972 na wo ma me kura no wo di 15 years na me ne nipa na betro me comment section Owusu Bempah wo ye pani ma wo kasa wonti sebi yes leadership by example no bi a wo ye ada asori ano na wo se wo be didi nkofo atema den na wo tira asori for so ma wo kasa wonti enye sa dia the word to the wise is always in a monocle. You see, violent because violent. So the bar, you should be shout. Because then when you nipa bi a omu di wachi a omu from papa no. Don't think say now crown po Owusu Bempah. Wo crown nim nyansa bia no. When you nipa ma wo kasa omu ti. How much more Bawumia? What be second gentleman of the land? Abe former vice president or former flag bearer of the MPP. Onu no kasa amafunti. Masa Owusu anode when I go kan na Nicolas Oseno me am ofa Nicolas Oseno ono twa na fuse ban no apedwani no Kumchacha no me am ofa no abetre fuse ban no point na anode no afrew na fine ko si na China fine ko si Owusu Bempah no nyobia o Kumchacha no de why hu say who is stomach digestion prophet eduani nti Owusu Bempah jimi kura na who defend no afrew me phone so and aden na make Owusu Bempah say Nicolas Oseno wo ye me ofa ba on hwe amenu benya problem wo fa na otutu bi mane ne za me de maka ma sema wi ne na sutaiti ono di dwumedi ne be o hwe mo na za busia we Bulgaria ana tse obetutu bi e de ama Owusu Bempah na warning ana odi aman chese onim na obebo Dr. Bawumia din na obeka ensem bi negative bi afa ne ho de a na chese Owusu Bempah onjina ye because sire obesima so asi ne so no ono krampo wedi kan twa date ato ho also from now to March there and do no finish with Owusu Bempah no why no kwata what I say enti na hwe nim se nkomhye na beba nne no Bawumia edin ebeba mu ana se embem kra ambam de a bibiri na so betumi agina so aka se ene ne de a Bulgaria kod there Owusu Bempah na che se odi ehu Bawumia efi ne nkomhye mu eba so de a na otimi hye nkom ebo Bawumia din de a na che se ko negative a na se Owusu Bempah onsuro obia de ono so betumi aye de opeso oye na afide eye reply a Bulgaria ene MPP for no so de beba no ni na no abusia yeso ye de ba beso mo kama pa punchlines ne de Bulgaria atutu bi edamane na ati se bi krampo ekoso Kumchacha so abusia obetumi akere wadwe e comment section ho na bibia so aye kama pa meso se ne di obemi an subscribe to no mi abo na ewontie like video no so na bibia enye kama pa Bulgaria at the Reverend Owusu Bempah minim se den a ye besa to aso